konya batai ohule kipara sei oreto morembe abali kibaito na numbi yamona semere mu moko ege ko baramba yati kubona likondo lyo mubeno baba inyora mere na uba kutanga ndaze itazeni yaito ege iri yata obe hata ikoti raja sana Adinda yoro mongina ate wani Buna tokonya bonchokana na somoro video Donya Charity Mission somoro video yetu achagete twegera abantu baitange babutotebe emechando tubwate tukanyora kubulitangani emechando yali ngororo abane baguti bongu bagenda basoa kende ngyogo ko whatsapp nothing at all abangena baitwa abagaka bande mbali bagocha baitwa bono buna tokukwana ke gasi chinsemo cha tendere amajabu kero umuiboli gagoteba omwana nyomba gabwato bolito no muntu akomo bolito ne yango yaye use kazi ni yaye uso muntu manyire bakwanda bagochi gosoe kina kende nkeo bagokoreru instead na ndo kwanyora mbarabu bakoro kuchicalibrate batagete kubwato ogochi gosoa omwana obere defiled mamo mwaborangeru no mwana uyo ibwataraneti babekerwe kina oyo defile tyotigo bona bangine bale para na abana bagake bale para na abana bakuriyo bokonyi muntu tayo akora kimuntu tayo ko bakonya abangina bali muri monte kerete na bayiboli bande bonse abana ona basigete school tema ko bakwanira tema ko bale ndoko burukani ko moko burukani mwatika kaze ni nyomba na abana amangana ka ko bama be mwamanya gukwana digere linonya kaze ni iri tangani ekero mubegete ka bunyomba iko kwakonya omwana ogose ko kwasado buguma bo mwana gose kazi ni yego korwa sejirani yachicha abana basomi bakani batebi asenare omwana omumura atabwenere tukokora kikogokuna asenare atabwenere tuchesara mobo ire gokwana bonorora abana batoretera amarito abaibulire nda abana baino motika abana basoke bagende chikanisa boka lero chikanisa abantu bande babire bikone bakungaina abana ngatoragera gose bangaina abantu abanene mwabachi bese mwabanchara mwakwa na serikali moro chekere kintu ya soreru ye koirege ka correspond yugo abaibulire nda abana baino na somoro beyoto Donya Charity Mission emechando abangina bago tutebi na macha itogo chakuligereria sobwagare na ningendera gutarachi constituency chinde korora na abantu bande na barabu mechando kibabatembea. Sisi tumekuja huku kujua shida ambazo watu wetu wanapitia. Watu wetu wako na shida ya maji, wengine wako na shida watoto wao wamepatiwa mimba na watu ambao wanawajua wameripoti kwenye police stations na hakuna kenye wanasaidiwa, wengine ni walemavu, wengine hawana chakula. So agenda ya Donya Charity Mission ni kutembelea walemavu, kusikia shida zao, kuongea na kina mama. Sasa hapa kina mama wanasema watoto wao bado wachanga hapa hivi kwa hii stadium ya Kenyenya. Nimefurahia kwa sababu hawakeketi watoto wao, na ujumbe wa Mama County kupitia Donya Charity Mission ni kusema watoto wetu hatutaki wakeketwe, watoto wetu hatutaki wapatiwe mimba za mapema, watoto wetu hatutaki wakuwe recruited to any cult kama ile tumeona huko Mombasa. Watu wameuawa, serikali imetulia, tunashangaa mili zinatolewa, serikali iko wapi? Hata hapa nyumbani watu wanakuja kuripoti defilement cases, mtu anajulikana amefanya makosa, hakuna kitu anafanyiwa. Ile siku sijui watasikia watu 1000 watoto 1000 wamekuwa defiled, nadhani ndio siku askari watafanya kazi. Kwa hivyo kuna shida ya watoto wetu kukanyagiwa chini, tuko na shida ya ukeketaji, watu wa disability, there are all sorts of troubles ambazo watu wetu wanapitia. Kwa hivyo kama Mama County nimewaambia nitakuwa representative wenu
Ile mambo mnapitia tutakuwa tunaiongea kwa wazi. Ile shida mnapitia tutakuwa tunaiongea kwa wazi.